kalong ke ek basngo phala banyak sngo ya kum kini ki jat khubor ki balami na pokari Amerika bat kane ko khubor kalong ba kane ka we ki yemani ka balatip kartang kum kata ka St. John Methodist Church ka badan na pokata ka jela California ka badai pokari Amerika kane ka yemani kala sya bamdo hakading menen isu blay jong no benai Februari usnam arajar arpuar hendai ka balong phala hadin makading kala bamdo laong bagi jakasyong ki jan kinap ki pupet ki badan hapo kata ki yemane ki la sya bamdo hakading hendai ka balingo ka long ba ka kot ba lani ka Bible ka baladan hapo kata ki yemane ka klem engkong lani ka klem kemding hapo kata ki yemane balaong kane kala bo ya ka jing lingo ya ki pai ba nongan sya kata ka yemane baklaong ba hakate ke yemane utrai jisu la le borba ya kate ke yemane hakaba kakot kabala thoy katin ublay ka klam me ding lane ka klam ingkong wat adin bakading kala bamdo ya kate ke yemane bachu shuru kita lang khobor na pokari Amerika kletho ba ka badan ba ka long ba kate ka ding kala kemplo apo kate ke yemane hakapor ba ka jingya sang kam dan chu lane ka jingya sang kala deban wailot apo kate ke yemane St. John Methodist Church ka badan apo kate ke jela California hendrai na kalian ceki paj ba pat kala pen pawe ka jing sngosi halor ka jing kem ding kate ke yemane ka dei hadin ba kate ke yemane ka dei ke yemane ka bla sana ma apo kari Amerika bat ka yemane ka bla rembaru bakabla dan sispas nem tam menta nadu ki por menshua balatei ketika yumane hapo ketika ri Amerika